kamalayo asho ngatateka yamthanda lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona mina ngikaniwe hlala ngedwa ufuna umuntu mina ngiyamthatha lona Angikwazi mimi ukuthi ngingakubonisa noma ngikuyale ukuthi woncoma umkakho ngoba lento yokuncoma isegazini kumimi. Umimi nje mebona into enhle ugqoke kahle uzosho umimi athi ugqoke kahle. Noma wena ungangasho ukuthi uyabonga kudlula u2 days akubona ugqoke kahle uzosho umimi ukuthi ugqoke kahle. Ngesikhathi ubaba uDlamini eletha umakoti la ezomnika umimi bengihleli la kodwa bese ngisukumile umimi wabhekwa umkakhe ngamuzwa ethi waze wamuhle nginamanga mimi umncomesila yabona manje angazi bakwethu ukuthi umndeni wakaDlamini usafuna muphi umkhwenyana madoda ebephelele lo mkhwenyana uphelele umimi ke kubashana nje abakhona enginabo akekho odlula yena kimina ya ngoba indoda le ekwazi ukuthi mayikhuluma nawe ubone ukuthi lo muntu akatamba manga lento ayisho kuwena iyiqiniso ya umndeni ke lo uMtimande unothando kakhulu umuntu engahlangana naye eUCT ngo1997 umuntu wangifundisa ukupheka bengakwazi ukupheka uMtimande uyapheka Madlamini ngiyazi nawe uyakwazi ukupheka kodwa uMtimande nawe uyapheka uyapheka impela so ngithanda ukuthi Madlamini uzophatheka kahle ngiyayithemba lensizwe ngiyayithemba le ndoda inothando olukhulu kakhulu engifisa ukusho okufishane kakhulu ukuthi mangihlangana noMadlamini ngo2013 kuze kube manje ngo2025 alukho usuku lapho khona engamshayelanga khona ucingo noma engamthumelanga umyalezo sonke lesikhathi all these years sahlangana Aratna, I'm trying to accommodate you. Okay. She is still everything I want in a woman.
malume bakho bezokhaya kithi bethi bazongilanda bethi bazongilobola bafuna ngizohlala nawe sithando sami engathi sengiyabona malume bakho bezokhaya kithi bethi bazongilanda bethi bazongilobola bafuna ngizohlala nawe muntu wami ngiyathandaza